Ma, di lo tu lo si stella trangiorno che fai? Ah, che si sono ne pego chi va a Dia dona anak sweater. Agak tuh seneng bu pego ki tua. Pada toko tanah na picture. Ada to siwe ko. Macin na to mo apa saja na daga apa saja mo. De mana gag cina-cina aku apa saja mah aku tapan. Daga was selek na. Senil se ku daga was selek na. Pa ibu rame to mi sene ye. I kepala bawa. Bang. Daga mengerangi ni. Jago maku pelero pastas si jagru di. Magalo kepada ki ku ki makan rigur ko pastas. Supaya di tokido jago. Conas di telina kala preman. Iyo. Jago meto daki pastas. Patelui wani preman na. Cina na kalay. Tapi na lo meto mo bisa dipagur ki. Wah, magan aku dinalo. Tenan no. Ya apa metu pedang. Oh iya, cocok nih play aku tuh. Tadi lo taruh ke jaku. Wah, begini taruh ke jam aku apaan nih? Awai kok. Salah apa saja wah pisau nih ke bapakku. Beku carana lo aku mah pisau ngekak. Nggak usah mati nih bapakmu. Seni, ditosi ku tuh nesita-sitangi. Iko, sembarato tamu po. Kalau doangin di bawah bapakmu. Gina sembaramu po kutu. Mai, tajokan nah. Di semaga penalesoan nih di bawah si masasa. Lo ngetong sedikit pastas pagur ki. Wah, tenan no ya pemurku itu. Cino mai. Dung go pastas eh. Mag mo jem pergi pastas. Ada pengekak cok Dewi toko. Dalam pastas. Untuk me toka aqui ko. Coba deh. Mana seni charla ko. Agak mesiwek malah jok kemai. Udah nih kati cengeng. Aku tujuh hata joko kue. Asih ku mengaku nalu pedangi. Anu we pastas eh. Pakate joko kue. Lo kau semakan rigur kuidi. Pak, itu ki ini si jagru premangi. Jago kita. Oh, ya pale rumah katai. Sinai deh sih mau mega baca lada. Kepelek perlumu. Sini pastas, cede buang. Kesini. Hingga mah kada cedek kah bang? Nah jurus itu senero. Cek, jurus lagi seniro. Oh, demi sih kocok. Pak Mololo mumpo. Iro yaseng. Jurus kodok mencari mangsa. Mega lada tata jurus umi ku pastas. Sinangin na kalau ni premangi. Minta mo tu. Apa kira-kira tahu apa Ustaz? Ca, pak anak ya? Iya lo nambah. Tim gak ceng? Dia magaga. Nam siri-siri mas nedu kerak. Iko kumi itu ni maluru. Aluru tono. Pas yang go teki. Bata-bata toka we sedih. Jadi dia mau maluru. Bata-bata ka we sedih. Haluru ngati. Iya nana sepat dua. Lo sika apa pale sampai di loku. Lompo ga? Alur mana namai? Ah, dia ini lo iya. Pedih nih aku ikut nih ceng. Wah, ditoni apa Ustaz? Utes mo nairo. Romi je pa Ustaz sok magur masih lah he. Supaya ditoki jago si jagru. Pagur ki di pa Ustaz. Iya Pak Ustaz. Pagur kayak sih. Oh iya pale kalau ki pak gur masih lah. Tapi pada lesu ko yolong apa sele? Pak digapan deh karena aku tuh mau delek nah. Lesu nu sia. Oh iya pa Ustaz. Tapi Pak Guru memeki dah. Iya. Memang telesun negati dah.
Udah bagus kayak ada. Oke. Yang sekolah play Pak Ustaz. Oke. Tegis kalo joki ikut ta. Lele sole. Tamisa basa monro bola. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oh, si kalus tu kabel lale ye. Pak masalah sana sih kita. Kepo banget sih lu. Gue mau jalan tahu. Kepo. Tapi kamu lu kepo ku tuh ubah sih. Nah, ya lo nak kepo. Maga nih. Iklan itu kepo. Ini tuh mbak isa na kena karma. Aga sih napego ero si Pak Dua. Hebat tombo. Ambo anak. Si Pak Mase. Macule-cule si aga kuro. Si caw-caw ku tuh. Nagagari ko sa no apa kue. Kerasan aku lo kuno ngai. Yeta. Sorry pele. Nah, iro apa kira-kira na? Pedih betul. Maku tuh tepat liwe cigau mu. Nah, ya pedih kak. Nah, ya. Apa kira-kira? Pedih mana tuh? Puah. Menggelo to iriti si bako anakmu di. Pak si pacule-cule tonga toko rita. Si pacule. Nah kira-kira nga sa nona ro, nampu lalung. Aja si tambah kira-kira ku kutu. Pamun tu iku lalu to. Ye, sama na to rita nulle kuro. Iya lo nalung. Hehehe, napa kira-kira ku Pak Ustaz? Aw, wey. Mah kumimpelera culemu. Iya si lo menganui. Wakate mi diukan na ko. Pamito ka dosa. Pak Sande na meto kan na ko. Canggare ko tapukun rate. Ye boro kuro. Betul nga berarti he. Betul nga ka man rasa ko tu. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Pak Ustaz, berdiri kah Oh, si komaga. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, ngompo ka? Kamu punya kima aku Pak Ustaz, jangan Pak Ustaz dia aku pemeng. Maga nih. Iya pale. Iya Pak Ustaz, Ustazmu berdiri ki. Bodoh-bodoh kita kamu. Gimana itu surako? Aga mesi akka tamu joko mai. Ani je wakate Pak Ustaz Los kaso mer ko lokka jok-jokka. Bosan sedih mau bola. Sejok dok. Tenan no. Iko pemeli bensin. Lemak apa yang kalinga kuro? Ala yang to apa mengera? Idi silo nang pangali bensin. Magalo-galo ta ako na tamu. Aja nih ya lo mau tipu. Oh, ya pokoknya dimulai aja ke Pak Ustaz. Dia mana aja masalah. Tapi pindah ngapa le menterokmu? Pagal bola. Wah, lo si mindreng. Ala-lala no asang. Mamulas itu kerela akademi ko Pak Ustaz. Ngerangi. Tidak boleh gitu seke-seke. Marah Tuhan. Maca sana torita mah bicara kuro. Jolautan niko. Macam itu mau kemana motor? Nacepak ko Pak Ustaz. Jangan ka motor. Kapelalu tu lagi pelari. Maka kuang itu mana dia uleh he. Pan makenca si pingi kiase. Ye, boro na kuro mak bicara. Kepelehe. Pak panobate dah colikku mangkalin ko mak bicara. Engkerali saki bensin dah. Oke itu Pak Ustaz, tenan no. Dia apa ya anak kau pelari motor bela. Bersama kawe tapi gandeng mak. Tapi hai. Malam mamu itu Pak Ustaz tak kena jodoh baku. Yes. Nih. 1, 2, 3. Mana celolo? Oh iya.
mati dapat terjadi mah motor. Oh. Bisa meto mah gawero mah motor. Oh. Ada Pak Ustaz. Allah, me sana solai motor kuro. Wa peta jeki. Bisa mah mah motor. Oh. Wah macam ahe, dia minta tolong Mate nih. Nah solai ini motor ko peta jeki. Oh mati nih gua nih. Oh macam ini Pak Ustaz. Bala kati ini macam ini Pak Ustaz. Ada Pak Ustaz, salah teknis yo no. Hai me sana solai motor ko peta jeki. Tega apa dai? Masalah tongan motor. Siap na Pak Ustaz? Kurang apa sulle? Ya juga Pak Ustaz, siap. Oh, agak mana we modelmu tuh? Disuruh ka sana le semua pesele. Supaya mau modele pendekar kok. Pendekar aga sana kok makut modelena. Au, ketinggal aja mami tokomboy ku Pak Ustaz. Dia semi itu ku televisi. Aslangeng kependekar mah bebe ulu. Akkada ko andalat tuh. Andala ku tuh. Kete, bulu-bulu kelepakmu sangke. Monro kabo, mesana sarangi utuh. Niko, agak tahu saya sana modelmu tuh. Ya apa ya Pak Ustaz? Wih itu ku televisi. Asleng ke pendekar jago, tetep na pitangerona. Jadi ya ulu dusi sewajuku, palo metoka sama pitangi. Wih itu tuh Pak Ustaz, gelon bodiku. Agak nama gelo. Napa ada kok hatta anak dari cebi teh. Wah, iku Pak Ustaz melemi. Heh, gemele kok. Kemana nih Pak Ustaz? Makasih kepaku pamuli di latihannya. Pak, matang ini itu sohe. Ya dulu itu mau teman cerita mak bawangnya. Lokal latihan. Oh iya, aceh mana no pale maiku ya. Yo lo Pak Ustaz. Teki lo latihan ye. Wasi aku mihe. Aja no mega ku tanah. Aceh bano mai. Loko ke latihan atau deh. Oh gitu. Age pecah-pecah. Mati nih. Dong go pampan teh Mika. Gitu. Mau tendang ah. Cerani keliu dong gomu. Mutemiki dina calano. Bagi na mal lagi. Denu calano. Pangrasa no. Jadi kan alur apa kue? Agak tahu sih ya. Allah, papi soni cengi. Gua nanti lu kacau lagi. Cukup apa soy? Nak pada iko si jagro. Tunggu nih ye. Iko aga. Alena pamula mamba ka. Alena liwa dong gona. Para temika lo me toka mambai. Eso ni paya sisa tu mamba ko. De lo me toka mambai. Ewe una nai. Iko cukeng. Iya tu pamulala de me usang gota. Mana ku mamba ka. Mula bire mewang. Dewa semua ngira yang kena ngata. Icala ki atau pecala. Tetap kibar peluka capa na. Mapamul mah kekuangi. Dia sang gota. Ceng, kela joka. Sorry. Di silopo. Ceng. Tidak lo.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Patut dah kuda-kudamu. Iko Pak Ustaz, mamu tuduki. Udah sasana kuda-kudamu itu malah mesen aku ha. Oto orang ganti. Iko agak aja mentuli caw-cawa. Pasang kuda-kuda. Satu, dua, tiga, tahan. Patut deh. Kata dia nih Pak Ustaz Agak nama tadi aku makum nih. Nyemeti itu mah tak ada Pak Ustaz. Ye. Oh. Nanak meraga ye. Iya nambah. Sorry Pak Ustaz. Lo mah coba aku tak ada Pak. Dia hatam lo tepe. Ye, mates ku tuh. Tepelombak si isep ko. Di Pak Ustaz Mbak bawa nih dong Pak Ustaz. Betam itu nana ya. Ama ko nih ko. Pamulin pa emang. Mulai. Wah, tak bini siri. Nekedin aku tuh. Tunggu. Woi, pakai tuh jolo istirahat no. Betul ya Suna, pengen pasti agak di latihan. Iya Pak Ustaz. Padahal semana no cok pacingnya lemu. Pak iya, lo kama terugar dua. Lo sih kayo lo mah balu. Oh iya Pak Ustaz. Yo kenapa le yo lo? Assalamualaikum. Islam. Ya playlist to na lo cek. Pak Meruta mana lele? Iya, ya tahu nale itu. Lo masuk tuh kah? Lo mak, tuh pesisir untuk. Oke plek. Gagariku ya. Ikut tuh. Agak kecil. Ayo kok. Terminal seco. Terminal seco. Maknya Pak, sangi. Mano pun Pak Ustaz ya iko. Magi dia. Aw, upa soko niko. Yan mo solah ya deh pas soko no. Mana kia lo masuk kong? Niko to pelep bukan? Ito mo lepo ko pa kukutatan eh. Sino kukuran jamu lepo. Ya salah. Soko ngi ha. Akhirnya Pak Ustaz.
Oi, Mana sih mereka nelona lesu? nakala ba aku tu? Nakurada mo bola mo. Oh iya di. Makale loki, pai di lometomi bawa mapakwe, mabanting. Paceka ble. Wah, hei. Paceka. Wasita. De. Sono nih. Ah, cuma paceka. Lewat. Honda ni poli le tihawan. Do ni viti tes tes. Si runtuh sih soalan ye cicing paden kau di mewak ko Ya he ciceng ciceng. Berasi ko masolang. Aku mau asal mau berani. Aja si borong setelah wan saat ikuti. lo jual gue beli tapi pasti di meton di pas semua pak di lopu tuh lo balik ko Aja na may baca mo ko tu. Pamuli bawa ni gati. Palo la na seding. May kira di melapa-lapa yuk. maga nih beli mupa Napa ka pa manasa iro? lompo gini malur ay lari mana sih Woi, woi. Sabar lu. Lupai, nasila pa baluwe.
Enggak tahu apa lepuk lu. Allahu, iko peleco. Yang itu Pak Ustaz. Au, berasa ano. Dupai Pak Ustaz. Hah. Nah, ero. Heh, magatosi ko ikut si Padua. Mulari joko mai. Wah, na ya. Lalu kapan mangi Pak Ustaz? Buruk kan cale. Awah, nana iris Pak dua. Palal sih orang Pak Ustaz. Kita apa kah sedih Pak Ustaz? Iya bela ceng. Ya mi tahu tuh Pak Ustaz. Ya subahnya lo di. Ya bela teles na. Mana kemecok mak donggo-donggo maku ko? Ma pacalang alemu. Jo kena lo tura-tura ku teh. Istirahat. Iya pematu beres kangi premangkong ke kue. Ya, buruknya pilih kok Pak Ustaz, Pak. Lalu sedih itu darat, kumi. Aja namanya kopi. Kuma dekat ko. Elo mana jolo mama. Wah, Pak Ustaz. Sikit na. Iyo, coba tolong sekian Pak Ustaz. Agak tunggu sih. Iko betul Ki, membawa si Ki. Metu suramat cuy. Wala Ki. Pai. Hai, ko pata jiki. Lo kemono ka? Iko Pak Ustaz, aku itu malu kutu. Hai, curi kemetona demi semua motor. Aja numpak ke motor. Oh, makanya Pak Ustaz alami motor om he. Taruh kutu. Donggo nah. Jolo pata jiki. Tejo ka kaca spion motor aku cuali. Musolangin itu motor Asoko niko. Dulu ya misalnya masoko no. Bisa ya Pak Ustaz Pak, itu nanau pakai kami kue. Lalari apa pangangin? Mabeli dah Pak Ustaz ya. Nabaw 6 terota, naleput Pak. Magatos ya? Iya mau dilapor temu Pak, mah bisa kalau dongo. Ika mendongo. Kia mah dongo, ikut. Hei, aja mah pengen aku tuh. Yang jelas harus musoko ye. Iya, mah ke Pak Ustaz. Pokoknya tuntu ikut Nana meragi ya lo nita balik. Lo ini bisa kan masuk nana ya. Mak mengebohong mi dia. Jadi dia mau ganggu ke Pak atas liwem mi. Iyo, jadi menonton mi. Iya, Ceng. Aja nana air mursu. Soko ni gati. Oh, Hei, makut ta? Bisa tamroy. Ini kemon rumah tenak tuh. Na perwisa cule ini ro. Jadi mursui. Mati nih Pak Ustaz. Bisa bertejeki, ya kan ya? Allah. Pinsa siya tate. Yo lo wala minyak kulaleng. Allah, dia taga minyak Woi, aja mau lari. Sorry Pak Ustaz, tidak tempat masuk. Dani, mi itu cule na. Magalas ito nga kita miko. Sinangi ko magalas ito. Hah, peta jekiro. Nabengwasi ka. Sabar ki Pak Ustaz. Jangan ki marah-marah. Nanti cepat gitu ah. Iya Pak Ustaz. Jangki marah-marah terus. Keluar ki di sini duduk-duduk Nanti kesepian ki di situ sendirian. Ya, banyak bacot ke di situ. Siapa tahu bisa kamu nanti kok alas suri. Wah, Pak Ustaz. Tepat kita sih mana lesuri. Iya bro. Tepat kita sih taruh. Iya, karena kamu berdua tidak mau kau berhenti mak bali-bali. Tunggu mak di situ, ku berikan kau pelajaran. Mati nih bro. Marah betulan Pak Ustaz ini. Pak Ustaz, jangan marah-marah Pak Ustaz. Wih, makan itu saya. Sorry Pak Ustaz, tidak sengaja kah itu. Sudah nih Pak Ustaz sih. Sudah nih. Jangan sudah Pak Ustaz. Ini JJ aku tadi itu. Nah kamu juga mengejek-ngejek. Mati nih. Tali itu awang. Sorry baru tidak habis kah dulu bang. Bahaya ini bahaya. Sudah Pak Ustaz sih. Sudah Pak Ustaz sih. Wih, sudah Pak Ustaz. Sudah. Istighfar Pak Ustaz. Istighfar Pak Ustaz saya. Marah kak. Istighfar Pak Ustaz. Marah kak. Pak Ustaz, istighfar kowe. Nggak boleh begitu, marah tuh bang.
Kamu Pak Ustaz, Pak, ndak telinga kok. Astagfirullah. Ada apa engkau cok? Hilap kau naro. Untung coba aku kujapi Pak Ustaz. Hampir kuman rasa. Iya. Ada apa engkau pale di? Kepala aku tuh Pak Ustaz, mau permisnya ya di. Tapi Pak Ustaz, ilmu pakai apa aja. Pada apa sedina suku. Pandasmu pon apa remangi he? Insya Allah. Baja piritai. Jok mau ke bola. Oh iya play Pak Ustaz. Esna play di. Iya. Iko bang. Siloni. Tonales.